Husiar Parari. Ada pi kambas ya di National Party dan di parti Nongway. Pilagan bentah hagaba penam ya laga jonggori, hagaba di ya laga jonggori. Lara pibut pila pentikna, balara piyeng election nilai pila det 6 lepa. Ini kejaka dan ini ketong katahan jong pi kadai kabaklan pa ha kiseng rulum. Kiseng rulum kiyo jaka berkisu piet ha hagine gidong kitan gijong pi. Ini kiseng rulum kilalong ka jenreng kilo bam ya kari ke jongi. Kikaloi penlek dam kwasiu haki duan jogi National Party. Kila ya panya ke interest jongi kum kirulum. Namar kata-kata ulah lagi ong bagi yang nak bentak kirulum. Ngimla suban sani aiki. Dan dai pada. Dan dai kata. Ngelui ya kisigle ke jongi. Namar kata-kata fasisin pat ngireban kle ya laga jongkori. Ngireban longki kenrat halaga jongkori. Ban longki kenrat halaga jongkori. Gidan kam ban bat ya ulah kam sensar. Daki sengrulum. Sengrulum ke basisya mentak regional party ke basisya ke jalan ke jongi. Kadai setang ka voice of the people party. Gidan gile ki sengrulum ki bakot ila de ki sengrulum ngai mentah lalong kumutu dia ni bakrani bakrau mentan. Ba kini kitnat kila sang kisla kila sang slor kini kitnat lungai kila sang yap uwe hadin uwe keron kaseng rulun mentah kabasa setang udieng ba amarwe ngatrai piu ba kai kata kaseng rulun jadi piru ngasu pe khai ngasu anta manga kini kikiet iman kila nang ran niwe hadin iwe kan poi kapor bakin sakaliap je lama ke jongki naga bencakap convenience ke jongki Helma katara ko ki parari larapi bhai shaka regional party shaki sengrulum kipan IFP ke jong sensyar ka basisya bhai shaka voice of the people party but napi nang nina pawes kasil pibut ya ka party sing pibut ya ka HSPDP mensua denmar bui ya ka leadership bui ya ka leadership homa id hoping handai hadin bala khalai na ka khmat jongi ngane tu ipi la bendi ya ki nongrim jong ka HSPDP dan mga tanang iwan ang ningi penigi kaging sisya kemagilong hagari pagkajat meriw kajongi nama kata kadaw nginpet ya kaseng rulum kapedon sisya ya kanongrim ka basisya batung bagalong menta hapedan kini kay baro ki bayat ya ka ki political development si wajan nakajala kajongi nakajing yuri kajongi kadai setang ka voice of the people party kapanay ya kajing syakri nakabanta jong pi pa ta nama kata daw nga puli ini ikot lekedop namar bakar resene kay dai bat pi bakar rukom perkhat jong pi sene namar karukom perkhat sengrulum sene japi kamlong nongwei dalilai ruem nama kata daw ni wan ban ya kendu ya pi ban ya keren ya pi ban penem ya kene ka regionalism ban penem ya ka regional spirit daga ba ong kumta pat pim de mas ngutu bakala yo pi ong bangi ngilong komunal kam dai kumta melang komunal ngem penyapnya ia ga ngem penyapnya jat benriu dan ngem kuak ben penya dajat benriu ni kuak banonra ia ga jingeteli aktin ka penya sautolang haga BBP kadai ka clean politics kadai ka vocabulary jungi kadai ka slogan jungi kadai ka kentin ka badon hak remyang sentur jungi bakat sa bangilet ngira ia kadai ka kubur kawai ka mangakwa banya tu ipi kalong kani ba omdei tangkari kasih janjia kapadon kam yakal BBP. The whole state needs BBP. Omdei tangkari kasih janjia kapadon kam yakal BBP. Hanresa garo helsu mentagi dan kam yakal BBP. Habangong baki dan kam yakal BBP. Ngamut benong baki dan kam yakal clean politics. We are done with the dirty politics. Enough is enough. It's a time to begin a new chapter. Ngilangnya ayah kena ke dirty game jongki, ngilangnya ayah kena ke dirty politics ka jongki. Mentangin sang ka chapter ka batamai. But hapo garo hilsu ngidon kam ya ka clean politics. I think brother will agree with me. Hapo garo hilsu kidon kam ya ka clean politics, kidon kam ya ka voice of the people party. Mentang akwa banwan sa kapoin ka baar. Bakani kapoin ka baar. Kadai bangan suya tu ipi de kajinga tu khana sabhai ke ne kajinga tu khana namang tu kapor kala jarong kanne kajinga tu khana ka ongkum ne don artli ki snong hakawe ke hima artli ki communities artli ki villages
Kiba juga rung ya mi pramaki kia tu kana kia keren kia lejau lejahat kumne kumolong mapi. But happening to kini kia arti leki snong katon kawe kawa. Katon kawe kawa. But ya kene kawa lapun da kawe ke jingking. Bakane ke jingking kene ke jingking doi doi. Pasus nai rusi. Kini kibreu kia lejau kili yo kili jahat kia kendu kia lejah bayak baem kia trai kia ketalang kia semua tenat bah. Namar bakia ling bajo kene ke jingking. Handai kan kapor dan kibreu kiba pensyoi kiba bisni kiba wanra ya kata ke komunalism. Penya pher jai benriu hapdeng jongki penya sun paramaki. Namar bagele ya sun paramaki kai ke baja. Kim ya keren su. Kim ya keren su. Kim ya layau ya layah su. Layah sang. Mereka bakal susi susu kolong badon na pedeng jong kita kinong yalam. Kila saya kawat, kila saya ketukri, kirit ot ya kata kecekin. Kirit ot ya kecekin, kipen tekut ya kecekin. Bat nado pada dekut kata kecekin na tu yepi. Kam don su kajinya daya pedeng jong ki arti ki community. Kam don su kajinya daya pedeng jong ki cak beliau. Hajinya ki arti ki serong. Kita lagi lihat su kele along isolated kawai dan kawai pat. Bangke su pat madong iwai pat. Pihak kawai kapor kai ka bajang usie mulai iya kani ka jinja layo ya ka khubor na ki menteri ki korbari te kalaban ka jing kerpat em kenrak semua hale ai do something une usie mula konbin ya ka meeting ka bakrepang la pelong ya ka special meeting la khot ki kini ki arkan hon kinong yalam na kini ki arkan hon kilawan kirang ba snong kilawan sekretari snong kilawan laya penbaik laya hon na kata ka meeting banwan rakno ya ka unity banwan rakno ya ka tinya teli ha kata ki meeting kala sim da kawai ka resolution bakata ka dai ka unanimous resolution karailang ba menta nginya long kawai no nginya no nginya sau tanan no ndalawa ki meeting kala ya kublai kala ya dup kala krup kala do kala ya dak kala sau tanan bha kala ya bam kala ya di kala ya khawai ha ka yin da jong sim kalong ka jingkemen ka bakraw kira thai no se ki yeng kisem joki ka sosi punya tu pi kalong tang kami bakata ka resolution ta kaladon karai punya teli te kaladon they are now united hande ka sosi kalong ba omdan uweiru na prenjen ki ubatai ya ka jingking omdan uweiru ubatai ya ka jingking dalam kata dawat lagi layar Pedian kita ye sekretari senong kita ginong yalam senong. Ki leaders kita long united. Hanre upai ba hamadan ulong disunited. Nton kajing ade. Namar kajing ki yang kelak dekut. Kubor ke pengakua panwara sepi kalong kani. Ka BPP ka yang na ka benta ka unity ban ka unification juga jela mai khalia jungi baro kawai. Bagata kalong but we are here to build bridges. Mendai pengintai di kenro aja kajingnya fair. Hendai intai di jengking hapadan ki communities ki badan haga jala kajungi. Naga benta kawai ka thong ka common goal kajungi bakata kalong ka clean politics baga good governance. Kapapinyo jing siya isu-isu yo pinyo akem ni kajing keren jonga. Bapin siya isu-isu kabangamu banong tolong kani. Kini diwe ki party kung balong unusin jong kani hima. Kila persang banwan ra ya ka unity. Tangba ka unity jongki kakut hasi sekretariat. Ka unity jongki ka united party jong kikren kata kajing punya teli jongki ya ka jela ka jongi kakut tang paramaki. Nakabenta ka political benefit ka jongki nakabenta ka jingmentoy jongki banyak tahu sarkar kia penteli ya kiseng ki jongki hanrai upai ba hamaran usai lengkrang. Dai ni hamaran usai lengkrang. Kia teli kita apa assembly kia teli apa sekretariat nakabenta ka jing mentoy jongki nakabenta ka jing mentoy politics ka jongki ni hamaran nilong indes are ka BPP apa ka kran ya ka unity ka lek ban penya teli ki pai ba hamaran namar kata-kata ka parti jongi ka dei ka parti jongki reumaran kam dei ka parti jongki he saipan Rapi community ya kajing kala bakan wan na kajai bereu jongi kajing kala kan wan na ki reumaran kanong wan na ki he saipan kumbala mai thang dai ba krau perkhat mentam ngaklet benai kublei pi ba krau pi don dien jonga une sisau krau perkhat jong kajai bereu
ngala yu i bhai ki jingkran ke jong phi ngala appreciate shibun ba pilami ma phi bat kum ma phi ban wan sakmat banya pertalem ya kane keju ko khubor banya kitlang ya kane keju ko lengkor kai ka bangakran ha kane ko por kolong ban surya farm ya kai ka papi pedere bangkran ha kane ke jingalang ka pamenta pat ha ke we ke jingalang ke pedere ka unity ka bangikwa kolong ba upai ba jong kari bekajat penriu la kalong ha kinu ki community ka bangidon nya telilang ka we na ka bangiwan ra ya ka jingjok jong ka we ka party mangina ya ka jing sensar ka bakhut ka suba kumbang ingele kren nadu kasnam arhajar arpuai hadu kasnam arhajar arpulai balami ke MLA election arhajar arpusau hadu arhajar arpusan bangela job hagine ki MDC election ngila pendi ya kata ka jinga tendi ke jongi bangange scam bagane kine pite ka bangamot banong kalong kane baune doktor batskem udai unong hikai barhaga jing hikai jong doktor batskem kumunong hikai bat mangaru kumunong hikai berangay skemi berpuluh suku kumunong hikai berkiwe-kiwe lagi paranong hikai kebangi nilai kalong ni persyang ban penrung ya kakot haki brio demne banuis ni persyang ban penrung ya ki ideas ni persyang ban penrung ya ki theories ni persyang ban penrung ya ki formula ni persyang ban penrung ya gitu kiting hikai ki badon hakakot hakajimut perkat ki kena ni persyang ban penrung ya kakot haki brio haki lagi segi mentang ngadum gebut kisah nanti pipi dumbutnya yang madum mga mi kisang-sang percaya ki bahikai da kongpong kabaki persyang ban penrung penbang haki brio hakakot tapi ngalai lengongan ki persyang ban penrung haki brio hakakot ane nga ima kane kajing hikai da kongpong kalong upside down nya kai ka bangi ngidai banai tegani ka kot kade ka kot ayuru ngam tip nomor ngampat yo pulit sakma sepo tipene ka kot ayuru ngam tip tamba imat sebenta kane ka kot ta imat kala de ka khlekan hi be ka sebalik ngi yo pulit ya kane nama kata daw le jala balik son ru pulit ya kane ka kot le sono ru pulit ya kane ka kot dina nama kata daw kum kata kam judai ka jingi kai jong doktor basket udai unong hikai kebapinya sai kadang kaktian parang kabaong a good reader makes a good leader uriu puli ubang minot ukalalong unong yalam urkits kadinya hari kadumi kalong babun ba kita ki bakam miladi kumkin nong yalam ki persang banyalam upay ba klan kajing tip klan kajing sempang namar kata raungi don hagane kakhat kumagilong mentah kadilam kabasisa kariban sedang nakam jingmut kajing perkat kabangi ong katot neresit lada karupang perkat kambek kadilam jong pila tikenakan kenriang dek teparari kabang nakwa banesai fi kalong bau new de unong hikai bat nakwa bapintip ya ka political history jong gajak benriu jongi pek ya ka political history jong gajalame kalia jongi Gibala no senyang ratpa saka sensar kadar jong kajat berdongi kita kinong hikai den dai bakrau kinong hikai kila no senyang sya ka sensar ka kadar ban ai ya ka jing sikri upai ba handrai nado barung ki hespa haga san perkai kinong hikai ki hab banri sakendong dai nado bami ka voice of the people party bala revive yang ya kene ka banta bala ala de kini kiri don sap kibangdon ka spa ka pau handre kibadon ka jimut jing perkat ka baklan kibadon ka nongrim ka besai kini kilalong kinonyelam mentabat kani kata ka perngap ka batmai bat namar kata dangi kerpat ni pi bapin ai ka jing kersan di bakrau menila keren yong bakane ka parti kala perta saka jat benri jungi bandayo lek mangi hapo dalhi ngen penrung bet ya ka kien kasih ha ka schedule perung bet ya ka kien kasih ha ka schedule bakane kare tangane ka mat ka baki ki keren keleng sorong kari kasih jentia kiong ngen perung bet ya ka kien kasih ha ka schedule ha ka ting bet junga ngam te piu i gumno nga tanga i compare dia ngamut ngai bakine ki breu kini kibreu ki persang ki keren bang penrung ya ka kien kasih hake e chediul tambah ke jingle jung ki pernai kumakin rung ya lade hang no
Udah nuwi perlok junga macua badali school lang sige le kay football. Une perlok beda kay football. Udah ubah salak ba. Ndai salak ka kentin salak ka bakala. Udah ubah betu. Kajing betu dunia tapi usu apet deh. Ni kon na sentar perwat ni kon na wing jale na bak. Udah usu apet deh. Tang batan ba ai bol yu utat dia aku jelang. Betu ba une. Namar kata tahu bon masuk offside deh ni bro. Ni suara me na mapudon ni bus pun offside ba yang ni. Tentang layo eko opportunity ke babiang Henry offside na une perlok jungi. Tadai menta anda larung haka politik sebagai sotu ko ubreu ko komune depan ay kerteng ye udah opportunis. Uli usap kamu une usu apet dia sendak lingkul. Bagaimana kamu susi kalau mbak ya kakol happy itu ni. Kabang kamu susi kalau mbak une perlok jungi ubah apen pet dia kakol. Haka cakabu pet dia kabola kakol. Udah dia lajang. Urung jalan kakol di dalam ni. Ngau sana aku tu kabol sa tay dalat urung jalang lere hakol. Kita kibri kita persangpan perung ya kakien kasih hai jadiun tambah kirung ila dong haga gol la dong. Te parari kene gajal politik ka opportunism kajing sim kabu ya kasencar kadar ngin ya sange no sha. Ka Voice of the People Party na makatadaw kam hikai ka bakum kata. Dapat ngaging haji sa balik ya lab election habaya amin lay hikai upai ba. De benekran yaki artali ki bakum sam. De benekran yaki issues yaki mak. Bar de benekran yaki polisi terekam. Hendrai nomor ka por kamsa. Dagi kran yaki issues puli ya ka manifesto jong ka parti. Ngilia sendor ya ka mang terekam jongi ya ka manifesto jongi. Ka ktin kasi ka don hangto ka 371 ka artikel la Spanyo puai ka don hangto. Ka 6 schedule ka don hangto kini kiti terekam jong ki office sarkar ki badon jong ka sarkar India hangne ki don PUI ki kor kubor bagi ni ki central project sa mekhalia ki filot. Kali ko kubur mamane kasni ni manen kasni kini ni ki report kini baki failure kini ki babun kini ki project jo central government ki fail lagi dalam khalia taga kita kini ki issue ki ba MP ure bansyun ngire banyak kran bat bi ki ba ahmadan hanai namar kala ajur pulat kani ka jing pensutu bakala ngihapan ai di kini ki jing kai ki bolong sempul ke ba pi pensutu ka ba pongsan ni pi kalong ba pin ai ya ka rai ka ba dai Karai kapapila soto say na katunod jampi haba pitat ya kabur ka jampi haba pitat ya kabur ka jampi day banda bu hagijing duwan day banda perkhat bania baga ne kabur ka bapi ai kan long ka investment kan long ka jing penlut baga jing IT naga benta jampi ka menta barkalasay ka banuan kata ka day ka bangingi kwa kong ka party ngingim day kita ki buat maniak ndai bu suku abot baik ndai bu suku ajak election baik Larapi ki pa iba pisu atang ki kabut ndai pimai ke jing trelang pimai ke jing terku kerdo ngim laban pun orlong ngidan kam banya trelang bat pi hasenda banwan ra ning tong ya ka sarkar ka baklan bangin yo ya ka sarkar ka baklan bakan laban pentri kam ya kini ki polisi ki bangi ngidan kum ka parti berharga ka jing trelang jong pi ngin pen ken ladur laningin transform ya kari badi kejak bendri ko jongi terima kata na para ri sobha ban ai ka jing kersan ka paraba ya ka Voice of the People Party barapa pikersan ya ka neka party pinwanra ya ki statesman ngidan kam banyo i ya ka statesmanship ngidan kam banyo i ya ki riu san hima ki basisa hagajala ka jungi kumalong menta ngi penmi tang ki politician ki suele election ki ajab election ki rem election kini ki politician hanri ngidan kam banyo i ki statesman kibala ban sandur ya ke jala ka jongi naga benta ka baha kamiat jung ka pateng ka bamenta bat ka pateng ka banwan telama gini kikintian ki bakniat kublai sibun kublai si hajarmu hapra tengah terakhir ini ya pertaparan osnan tak itu ki bala suya hap su menjur sobhawan sini wat saudaranya biong badan bayu iya ngam dan ba ice cream show au pe kemat yang alasai wat sulai wan ngidai mangi ki stakeholder ngidai mangi ki ban kit ya laga jong geri bekerja beliau dan mafi mesun yo maru mensun yo naga bentajongi sobhawan naga diang naga mon bani ne ngenya perta ya kan ka sembal jong pra laisen lewat hangne apo yo undang kenang baka surnang ne kan ya barkan ay meng simlem ya ki parari jongi ki badan keleng surun kari ka jongi ha Saksi sien ha pra
Kublai si Bon, kublai si Hadango.